Hello, Mrs. Come on. Hello, you understand? You understand? I'm normal. You understand? Ngerti. You this ceremonial dance or dancing. Your friend is kind of funny. Yeah, it's kind of no fun. Your grandson. Yeah, thank you for your comment. God bless you. Yes, I want free jangan because I don't sing patiru. Come on, you dance with me, okay? Belah nang boleh kan? Hello. What's your name? Zoe. Zulin. Where are you from? France. Oh, Prancis. Yang Prancis lain bahasa. Guten Morgen. Or driver. You awesome. Udah nih ngomong bangga, ngomong masih dasnya. Do you speak English? Yeah. Yeah. Oh yes, I'm a little. Yeah. I'm speaking English a little. Yeah, I'm trying to You understand. understand a mask day? Sorry. Mask day. Topeng you know, topeng. Nanti ada topeng. Ni madam topeng. This is not English. This is yeah. Oh, where do you stay? Over there. This is you and me house, I think. Oh, you jalan Bantes ya? Hadir jalan Bantes. You alone ya? You alone? Long time in Nusa Penida? 5 days. Just happened. Yeah. Deman. You happy? How about yourself? Pengen menurut you Nusa nih, lu apa sih? Nusa the best. Sorry. Ngeras bingung mana? Enak Loren. You married? Please. You want me to sing? Yes. Pedek kan? Yeah, little bit, it's okay. A little bit, speak. We want to see. Jangan dia. What do you want me to sing? What? What do you want me to sing? Tepuk ame-ame. Singing tepuk ame-ame ya. Singing French. Sing in French. I like French, a sedan. I like a sedan, yeah. You know? I like a sedan, pan ramyo, pan subamyo. I like. Do you want the national song? Okay, you can sing. Yeah. You can sing a little bit, okay? Little bit song Prancis. Ya. Really? Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk lagu ya. Oke. That will be fun. Nah. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous la tyrannie, itulah Indonesia. Indonesia kami airku, entendez nos campagnes musées, féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Formez vos bataillons, marchons, 15 ans, à part nos sillons. Pensiun sudah menduang tali. I like. Yeah, you good job, yeah. You sing Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadiah proklamasi, setia berkorban untukmu. The same. But it's our national song. Yeah. After you mesong. Oh, have you song, yeah? This you mesong. Yeah. I know mesong. Thank you very much. Okay, thank you very
much for you. Very happy. Oh, Yuk, thank you. dumagi rahayu. Dumagi. Oke, thank you. Tepuk tangan paling besar. Luar biasa. Lo, Ah, ben mani bulan pitung dino ortang di Prancis tuh. aja tuh. Sekatak nada pokoknya cang di Bali di nusuk pendido luwung ini disambut masyarakat magendeng Garuda Pancasila di itu gitu ya. Suat Garuda Pancasila po ame-ame gede gitu. Po Nah, ame-ame. padahal yung mending lagu kebangsaan itu. Kebangsaan Oh, tuh. lagu milu aja kencang. Pokoknya nak kali ini yang menerima. Nah. Gitu. Ini apa namanya Bapak Murko? Murko. Oh ya, Murka. Murka. Ya. Bersama Bapak Mendeso. Benar. Oh. Nak ngelene teman. Iya. Astawa. Sinergi aja LPD. Benar. Yang saya ada LPD kan kemang tipis nah isi ngomong apa? Pusan ibu Tawangci Jek Maro Pesu Kucita Dewi ibu-ibu di pojok ini Moko tuh sing beling tuh sing Moko tuh sing beling dina engken sebenarnya nih Moko apa engken? Moko. Oh, Jangan awang, kita dane pasti heran karena 6 bulan yang lalu kan tiang aku beriking 6 bulan yang lalu berat badan cang 54 kilogram. Wih, Menjadi Jani sudah memasuki 70. berarti Itu lebihan mamahnya. kan sehat ada Agat sing dibut angka lekan. Iya. Yang ditul kan? Hah? Nyanan ada ngelit. Iya. Di komang de angkal. Oh, yang dibuat lekat dini lekat dijep, kan? dini lah jadi dijep. Oh ya dini lahir. Ini ada aja. I komang wantilan. Yang itu lahir. Kan? I komang Japopuro. yang aja ada lahir Tawangci kan Inyoman Nio. ibu-ibu udah baik ke kanan sekan lek tuh pecelek tegok ke sekan tegok dan bu yang di panggung yang nak moko. Moko. Nyai apa no? Masa ada mangku kata-kata. Sangat camat, bapak yang bisa. Kita lo nak agak kewan ini bisa. Coba nak tes nah. Cara lagu Nerai Penny nih mau harus stabil nih. Oh. Ya cara mungkin yang merapat kan? Sekade, oi. Oh. Betul kan awang? Tuh biasa tuh. Man? Yang juga lato-lato cang len. Egen. Mereka bunyinya kata-kata biasa. Yang juga len. Egen. Aduh. Aduh. Panak ada lato-lato keles muncul di kedung nas bapak. Aduh. Tuh beler radane tuh. Nak ada lagu ni. Lagu Apa? Nerai Penny itu. Ikan dong. Kena Nah, sementara letek-leteknya berhenti dulu ya. Disimpan dulu letek-leteknya. disimpan ya. Ini kata nih. Ya. Teke. Ada yang tahu? Singidangnya cek gaya dinutin jamaah. Pastilah. Ayen toleh Apa? bali uleng di gopene. Banyak latih. Kanya manis dengan nyudang kadi idaman anak dadong Ay. Mula saja Sidang dong. ngerayu cangang uta Aw. nggak bisa ngerayu Bisa cangang udah sing. Coba. yang luas nganginan asidaman karang asap tiang sing demen macam-macam Yeni ngeluas ngauhang Banyuwangi kat negara beli wani sing memitra. kaya cang Yen ning luas nganginan kepayangan melibata beli sayang dengan kucita. Yang luas ngajaknan ngelodang menganginan budak-budak
Yan doon, cang, doon na mula sa kanaro sayang na wali. Ha? Pangsing, cang, no, meme, jak, papan, cang, juma. Kan tuh. Yeah, listen na wang. Meme, jak, papan, cang, juma, no, bangon, cang, ukuran, jadi cang, ukuran na wali. Pangsing, cang, cara meme, papan. Ukuran. Coba nari pikir na. Ha? Bidan juga ni cang, no, bajang, doon na wang. Mi, teko, cang, malali uling di mall. Ha? Cang, di pajak, malali, cang, teko uling mall, kaya cerek, itu. Tepuk, cang, ada mobil parkir. Wih. Ya keket ada tengah mobil, jak nyot tengah mobil lah. Ada. Nyot itu mana tepuk cang, pak pancang begitu. Bukan itu keket. Begitu langsung cang engan boleh. Engan cang boleh emen cang. Pembuat lagu mana orang ayah ini? Bulan yang lalu no 2022 jadi tahun jadi kita kemana orang ayah kan amat sangat luar biasa. Ya luar biasa. Yang tentunya kita harus berterima kasih aja para panitia ini dan juga ada angka. Ya, yang penting Lago sedang bisa menampilkan yang beda. 6 bulan yang lalu Kucita sembeleng, jadi Kucita beleng beda. Aku kalau 6 bulan dia mananya cai beleng. Antum harus sehat makan Ya. kenyang. Apa gue mana semua liu saja mana pada nih tonton hadiah dan sangat luar biasa kan panitia sangat luar biasa dan menyiapkan acara pada hari ini. Ya, dan yang terakhir kita harus mengadakan. Ya. Ya, Untuk persembahan dari kita Ya, persembahan dari Nah, STI Bali. akhir dari STI Bali adalah mengedekan. Mengedekan. Tapi sebelum mengedekan, ingat Irago ngatur ayah maka sami harus tulus ikhlas. Kemudian itu Sanyang Widi menyebutkan dalam sastra. Kegen. Laku tanpa palo, aku palanio. Yang sumber dasar adalah style rago ngatur ayah. Itu Sanyang Widi kalau pindah kupah nih. Nah, Keto yang nyen Sanyang Widi. itu yang harus tulus ikhlas. Ayo Karema, mengedekan mah. Kedekan, ayo. Masih baru kan. Tuh, enggak ojek sayang juga enggak abang Yang request kene aja sih mengenai channel. kita langsung aja. Waduh, kalau tuh kan ingat deh. Dong. Sekarang bukan. Raya berikutnya Salembangan. Oh, rayu.